Ljubitelji životinja, dobrodošao na kanal Kućni ljubimci TV, ovdje je Mirko i sad ću ti otkriti zašto pas povraća. Izdvojio sam za vas top 10 najčešćih razloga povraćanja kod pasa. Poznavanje razloga važno je kako biste odredili izvor problema te najbolji način liječenja psa. Postoji mnogo razloga zašto pas povraća, ali valja napomenuti kako se ne radi uvijek o ozbiljnoj bolesti ili trovanju psa. Ponekad je pas doživio neko traumatično iskustvo ili pojeo hranu koja mu je iritirala želudac i kao rezultat nastupilo je povraćanje kod psa. Ipak, ako povraćanje ne prestaje, tada se može raditi o vrlo ozbiljnom problemu po zdravlje psa i svakako savjetujem da odmah posjetite veterinara. Pogledajmo sada top 10 razloga zašto pas povraća. Prvi razlog, prisutnost parazita. Gliste kod pasa su najčešći paraziti koji iritiraju želudac psa i izazivaju povraćanje kod pasa. Razlog broj 2, intolerancija hrane. Pas je preosjetljiv na hranu. Za više pogledajte moj članak kako izabrati najbolju hranu za psa preko linka u opisu. Treći razlog, otrovne biljke. Psi ponekad jedu trave i razne biljke koje nisu najbolja hrana za pse. Razlog broj 4, nuspojave zbog lijekova koje pas koristi. Peti razlog, alergija na hranu. Imunološki sustav psa reagira na hranu na koju je pas alergičan. Za više pogledajte moj članak kako prepoznati i liječiti alergiju psa na hranu preko linka u opisu. Šesti razlog, infekcije. Razlog broj 7, dijabetes kod pasa. Osmi razlog, vožnja automobilom. Deveti razlog, rak. I razlog broj 10, traumatično iskustvo. Dakle, razlog zašto pas povraća može biti banalan, ali također može se raditi i o nekoj vrsti ozbiljne bolesti ili ozbiljnog trovanja gdje je ugrožen život psa. Ako pas ima učestalo povraćanje ili ne prestaje povraćati, svakako se obratite stručnjaku, odnosno veterinaru. Kako biste saznali više, pogledajte u info kartici ostale video zapise o povraćanju kod psa. Također, pogledajte članak koji sam izradio za vas sa top 21 najčešćih razloga povraćanja kod pasa. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!